Anya laki din! Naimbag nga orasyo amin papagayam. Isagot mi ka na kayo, ti may samanan nga istorya nga inkam pinaulwat. Birthday game. Dito'y drama tayo. Anya laki din! Nakawag ka mat, Manong Victor. Napatagsakit dito ibagam kanyak. Napataga talaga ti bagakan ka, Willie, ading kao. Anyang nga minti ibaga, Manong. Agpatakdira kiti balay di ta lugar tayo. Kat sika kuman ti magamaw. Wenno mangbantay ka dagitag trabaho. Ay, kasta ka day? Wen ading, ipatakdiryo di ta sular kao. Di kagdanag, tagpaw ita kiti kwarta paggatang iti materyales. Ay, kito na. Ikan kamutay ni titangdan mo ngagbantay ka dagitag trabaho. O sige, Manong Victor. Nas ka na malpas ti balay, sakbaya makaawid ak dita Pilipinas, Willie. Uwin, Manong. Mabit lang amalpas ti balay. Basta adda kwarta nga aramatay. Nay, apay nga impulsam dagiti dadduma a kwarta paggatang iti materialis, Willie? Saanin nga amupay dahito ni Manong Victor. Idulin ko ti daduma a kwarta. Kasano nagkurang ti materialis? Sana parikot dayta. Dumawatak to na ka ni Manong Victor. Ado ti kwarta na, ta engineer iti abroad. Ay, inggaraw mo man ti Jack kayat nga ugalim, Willie. Kuskusitam ti kabsat mo. Awanan ti ado pa esaw. Inak kasaritan dagiti umagtrabaho iti maipatakder a balay ni Manong Victor. Kunakman nalawa ti maipatakder a balay ni Manong mo a Victor Wilay. Akikid matibag bagam. Pagturugan lang ni Manong Victor into nagbakasyon dito Pilipinas. Iso basit lang ti maipatakder a balay, tata. Ay, kastaya, Wilay. Uwan tata, iso rugyan yun ti agtrabaho. Nagatang kon dagiti materyales. Na. Nagkukutong mo dagiti landok a ginatang mo, Wilay. Ay, narukop dagiti alandaw. Ta second class alandaw. Ayos daytan, tata kulas. Pagturugan na lang, wit no sumangpit. Makamu ka Agtrabaho kami lang. Surutin may no niya ti kayat yaw. Willie, apay ang nagbasi ti pundasyon di ipatpatakder da abalay ni Manong Victor. Pagturugan na lang inton sumangpit. Saan mo't lang agbayag dito Pilipinas, tag-sublimot la dagos iji abroad. Wen ngam nagdakkel agata, dya inteddaken ka. Sigurado adakkel abalay ti kayat na nga ipatakder. Di ka man makibiyang ka rin. Aramay dek ti kayat ko. Siyak tumot lang ti masurot. Willie, Di ka kaagyaman ta, do ti maibulsak a kwarta. Tinipid ko amin a materyales, tapno ada kwarta ta. ay, madiday ta nga aramidam, lakay. Ang laki da ito eh. Pagdanaga maya. Saan nga mo ni Manong Victor nga daindulin ko gayam a kwarta na? Kurang di paggatang iti materialis, Manong Victor. Isong agpawit ka iti kwarta. Sana parikot dayta ading ko. Agpaw ita kiti kwarta itamat lang. Sige, Manong. Nayunam ton ti pawit mo a paggatang iti materialis. Ken merienda pa'y dagiti trabahador ngay. No problem, Willie. Nayunak ton ti pawit ko a kwarta. Kastapay nga road, Manong. Bye! Nay, anya ngay day ta maipatpatakder di ta solar ni Victor. Kamarin samay. Saan akamarin, ante? Balay day ta ni Manong Victor. Anya, balay day ta ni Victor. Nagbasit mo ten a balay day ta.
Ken nagkukutong ti pundasyon na. Kasla terse na laang ti kadakkel na. Balay dayta ko na nga ron. Pagturugan na lang into nagbakasyon dito Pilipinas. Unangam nagbasit launay dayta balay. Nagkukutong pay dagiti landok ana aramat. Ay, tila madmadlaw yon te. Kaano ay ang agbakasyon ni Manong Mau? Inton kasangay ko kano ante. Aya, Win, isong ipaspasambot na ti balay na. Tapno addan to pagturugan na, ante. kasla saan mo't abalay ti maipatpatakder dita kasinsin Willie. Balay dayta kasinsin Janet. Balay ni Manong Victor. Anya mo't ni kasinsin Victor. Agpatakder lang aruden iti balay na. Kasla balay pay laang ti kalapatay. Ayos daytan. Pagturugan na lang mo't into nagbakasyon. Uray pay kasinsin Willie. Saan kumamot akasta ti design na Kasla design mo't ti tersina. Nagbasay. Tila madlaw yun. Napintas daytan abalay kasinsin. At least, simintado. Napanam, Willie. Apay nga itakala nga si Mang Pat. Maluman. Napanak nagsugal ka rin. Nangalaam iti kwarta a pinagsugal mo. Di tangtan ko kung ni Manong Victor. Ay na, Willie aya, di ka laagbabain. Kuskusitam ti kwarta ti kabsat mo. Nagdakkel agatad ti ipawpawit na ken ka. Ngam nagbasit abalay di impatakder mo. Nagkutong pa'y ti landok na. Di ka man makibiyang. Magturugan lang ni Manong Victor ti matariman na balay. Di nan pagan ano ti agnaid dito lugar tayo gapo tabak nangin. Nagdakkel ti balay na ija abroad. Ay uray pa'y. Nagbambanugan mat ni Manong Victor ti kwarta. Anya laki na ito ataon. Nagando asasawon na. Siyak ka di ti makamo ko ni Manong Victor. Ay, nabitin ti materialis wilay. Ingka gumatang itilandok kan simintaw tapno malpas mi ti trabaho may. Adda pa'y upat a siminto anabate, tatakulas. Yan anay yun. Ay, kurang day ta Narukop ti balay no kurang ti siminto na. Okay lang day tatakulas. Pagturugan lang ni Manong Victor no sumangpit. Ay, jalandok nga ay. Uray saan yun nga ikan itilandok. Anya? Ay, kurang lang arudon ti simintaw. Kurang pa itilandok. Narukopan ti balay. Anya lakit din na ya tatakulas. Awan parikot ko nakmanin. Pagturugan lang dayta ni Manong Victor nagbakasyon. Apay ang nagkurang ka no ti materialis, Willie. Insugal mo man ang di kwarta ni Manong Victor? Ay, naabak nga ron iti sugal. Isungawan inggatang ko iti materialis. Anya? Nalpasan di balay ni Manong Victor? Saan a kompleto ti material? Saan a ikabil? Anya laki din. Amo na pa'y ay nagkurang ti materialis. Makamu ka, Willie. Dakas day tang ar-aramidam iti kabsat mo. Danag mo na ya ka rin. Sumangput ni Manong Victor inton kasangay ko. Makita nanton ti balay nang impaaramid ko. Sigurado a makapungtot day jay inton sumangpet. Namnamaan na adakkel abalay, tinaipatakder. Ngam saan matgayam, takas latirsi na laang ti kalawa ti balay. Saan nga agreklamo day jay? Siyak ti makam mo. Pagturugan na lang no agbakasyon. Nalpasan ti balay mo Manong Victor.
Sigurado ang magustuhan no sumangput ka. Agyaman ang ngorot no kasta ading ko. Saan ko na pinikturan tapno surprise to ang makitam. Inton sumangput ka. Wen, okay lang kanya kading ko. Sigurado ang napintas ken dakkel abalay. Kaputa dakkel met agatat tinted ko ken ka pagpatarimaan mo. Uwan manong. Simple lang abalay. Ngam nalagda ti pan nakaaramid na. Gaputasan anatipid ti materialis na. Good nga rod no kasta ading ko. Agbakasyon na kinton kasangay mo. Uwan manong. Dandanin ti kasangay ka. Magustuhan nga ta ni Kasinsin Victor, ti impatakder mo abalay, Kasinsin Wilay. Apay kit din nasaan kasinsin. Nalpasan ti balay na. Dapayan pintor na. Nagalas mo't abalay, Kasinsin. Siyak tinang design iti deta balay kasinsin. Iso at di mo ibagbaga na alas. Kasla balay ti kalapate. Nagbasit lang arudan. Nagadupay ti tawa na. Wan atap no presko. San anapudot iti unag ti balay? Unay kamutan ang nag-design, Kasinsin. Nagalas at talaga. Diyak magustuhan. Saan mo't asikati agyan dita? Kasinsin dyan Pagturugan lang dahita ni Manong Victor into nagbakasyon. Panawan ng tumulaan. Nagalas. Nagpintas. Nagalas. Nagpintas kunak na Nagalas nga raod, Kasinsin. Kasla saan abalay ti itsura na. Pumanaw ka man ditoy. Nakawi-uyaw ka. Dalos kan bakit? Inton bigat ti kasangay ka. Kat sumangputan ni Manong Victor. Wen, lakay. Parcheck di may sakal din ka. Tay talo apataw tayong bagla pagsasangwan tayo. Inton kasangay ka. Mga yabak man iti agdalos iti arubayan, tanay. Diyak kabaulan amin at trabahuan. Ni kasinsin ko adyan iti ayabam. Tawan mo't aramiden na dayjay. Sige man nga rod. Agpatulong akin ko na. Ado ay ati bisitam no kasangay mo, Kasinsin. Basit lang. Datayo lang nga kakabagyan. Kunak no ado ti umay abisitam, Kasinsin. Sa anak ko man nangaghanda ngam sumangpuin mo ni Manong Victor. Isukit di atin ay saganaan iti makan. Nabayag mo't apanawan ajak nakita ni Kasinsin Victor. Damag ko ang nagbaknangan. Ay baknang atalagan day di akabsat ko. Nagado tilugan na. Nagdakil ti balay na. Ay engineer ko naman. Ay, sana all mayaman. Talaga asana all kasinsin. Ay, apalak nga ron ni Manong ka. Nagdakil ti balay na ija abroad. Sana all mayaman? Ay, kat ipatarimaan mo matibalay mo Kasinsin. Kanya ti pagpatarimaan ko kasinsin. Awan mo tinatalgit at trabaho. Ijam nga minan ti agsugal, Kasinsin. Sayang ti kwarta nga isugsugal mo. Basit lang mo't agatan ti sugsugal ko. Nuray pa'y, imbes a pagpatarimaan mo, itibalay mo. Malaki di. Ituloy mo kiniti agdalos kasinsin. Nagadayon tinagturungan ti saritaan ta. Sabaten da ka DJ Airport inton bigat Manong. Saan na natin ko? Awan mo ti ado agamit kong agbakasyon. Kaya't kalayan nga makita iti kasangay mo. Ay, kasta ka day? Wen, ading. Dua talang agkapsat. Iso ang mailiwak mo tingan ka. Manong, Santa ko napakatanagan. Sumangputak tulatan dita lugar tayo inton bigat. wen, Manong Victor.
Basit pati sa nga ilay mo, Wilay. Unante, diya ko ninawis na giti daduma ka aruba. Tama nga nagkurang di kalding apinartek. Tatayulangan nga kakabagyan. Kay, kasanaw, sa dinaw tayo ni Victor. Nakalugan ka nun itibas nga agturong dito ili tayo. Nasayaat nga ron no kasta. Ay mailiwak mo tin ang makakita kin ni Victor. Wen, dandaninday jay. Basit na kano ti imut na. Iso nag-commute. Ada nagsardeng at tricycle iti batog. Ay ni Manong Victor. Simbang putain. Oh, naragsak ka kasangay mo, ating ka. Agyamanak Manong Victor. Ay na, pasensya ka na ating. Awan timot ko asagot para ken ka. Ah. Awan ti pasarabok ka ta kayo nga kasawa. Ha? Kat, ayan di balay ngayon paramid ko nga, ating ka. Ay umay ka Manong. Inta kita ti balay mau. Nalpasan ken nadalusak pa yan tapno da pagturugam. Ha, sige ating. Intaman nga rod kitaan, di balay ngayon patakder ka. Antay ta Manong. Ha? Nagbasit mo't abalay. Kan akikid. Saan analawa? Di mo ka di magustuhan day ta balay mau. Ne. Apay akas na tipan nakaaramid na ngay, wilay. Nagdakil a kwarta yung pauit ko kan ka kwarta. Ngam, day talaang abalay tinaramid. Pagturugan mo't lang nagbakasyon ka day ta balay Manong. Ako adeng. Saan ko ako kwa day ta abalay? Anyat kat mo asawain. Irigalo ko makin ka day ta abalay. Anya! Birthday gift ko kan ka. Isurprise ko kumakin ka, ita kasangay mo. Ngam, kastamot tipan nakaramid na. Nagbasit kan akikid. Kasla, saan abalay? Kayat mo asawin kukwak day ta balay Manong. Ay, uwan ading kaw. Sayang. Nagdakil ko maabalay tinaaramid no sinurot mo ti kayat kaw. Ipadawat ko kumakin kan, agraman ti sular kaw. San? Kamalitin na ramid kaw. Kukwak mo gayam na itabalay. Tinipid ko ti materialis. Nagpapabawi ak. Anya laki, day. No agaramid ka itisan ang nasayaan. Agbalatag mutlakan ka, kabsat. Sayang, tinagdakal abalay. Anya laki, day. Malah, papagayam. Ditan tinagpatinggaan ti maisapay a pakasaritaan iti biyag nga intay pinaulwan. Birthday gift. Dito'y drama tayo. Anya laki din. Insurat ni Tia Tina Minisays. Isagsagot ka na kayo ti Danmar's YouTube channel. Agyaman kami, itingkay Panang Tarabay. Anya laki din. Ayangay na kita ilislistam, Tonya Bakay. Ay, makan Makan? Ne, kadon alpas maten ti Christmas, kan baro atawan. Anya kalakit din aya, lakay. Nalipatam manan. Anya tinalipatak bakay. Nalipatam akasangay ti anak ta intun umay alhawas. Ayun nga agpaiso. Pasensya kan bakit nalipatak mo te. Ay, agtugaw ka man kiti tatulungan nak amangi budget iti nabatbati a kwarta tayaw. Apay, mano tinabati a kwarta tayo aya. 1.5 laang matinabati lakay. Anya, ay, sus, kurang samot dayta, Tonya bakit. Isungarod ama i-budget lakay. Anya kalakit din aya.
Sa di naman ti papanam, bakay. Mapanak iti ayanda dindi, lakay. Adda kanu ka tinapatag nga ibaga na kanyak. Ha? Ni dindi aninang ti anak ta. Ka isulaang matiagnagan iti dindi dito'y lugar tayaw. Ha? Ngam, agure ka man. Anya kanu ay ti ibaga na ken ka. Apaya masapol amapan ka iti ayanda. Anya kalakit din ayalakay. Isungarod amapanak iti ayanda, tadyak pa'y ammo no anya ti ibaga na kanyak. Nya lakit din aya. Kaya no mabalin mo't nga itiks na. Tapno saan kan amabanog amagmag na. Okay lang kanyak, tasidaglaang matibalay dalakay. Malang aron. Kitaem, tama nga no marabian ka man anway. Agkapay-tapay kabayatan ti panagis-istoryata, manang ton niya. Anya nga minti kunam nga ibagam kanyak. Kasangay ni Travis nga anak ko iti bunyag intun umay a Sabado. Husto ka di, manang ton niya. Ha? Wan, nalagip mo mat. Saan amabalin amalipatak ti espesyal nga aldaw ti anak ko iti bunyag? Manang ton niya. Anya nga iti plano yo, manang. Hay, day tati jak pa'y masigurado. Ngamin, manulahang ti budget mi nga agasawa. No kasta nga rod. Siya kun ti mga sponsor iti birthday na, mare. No kasta nga rod. Siya kun ti mga sponsor iti birthday na, manang. Ha? Sigurado ka kade. Wan, ilistam tulaangan no anya ti kayat yu aputahe. Kan no anya ti kayat yu a design ti stage. Siya kun ti makamu nga agbayan. Ay na, nakababain matkan ka. Anya kalakit din ayamanang to niya. Okay lang kanyak. Taawan mo't pamilya kapag gastusak. Nagatidog mo talista amon bakit? Di mo ibaga agatangan tayo amin dagita. Anya kalakit din ayalakay. Awan ti pagparikutam. Ngamen, ni dindi aninang ti anak ta, ti makamo iti kwarta a magastos. Anya? Ay sus, nakababain mo iti kumari ta. Big time ti kumarik lakay. Nagagat ngamen, isu nga imasinso adagos. Sa maysa, awan pa'y anak na paggastusan na. Ay, uwan matkit di Panagkunam lakay, umanay ka di daytoy no? Nayunan tayo pa'y. Ay, umanayin day tabakit. Ay, amangan kidde no panunutan ti kumarita. Nga abusun ta ti kinaimpag na. No nayunan tapay day ta. Lugan mo't ni Mari din di tinagturong iti ayandaman ng tonya. Anya nga tamanan ti aramiden na iti balay ti anak mi iti bunyang. Sino ti serseri pamititawa? Wila anak ka. Tatang, amangan no amuyo ti makagapong, no apay anapanday ta adin di iti balay ti anak mi iti bunyag. Gusto tinangag ka, apagsasaritaan dagiti karo batayaw. Ni dinday ti aggastos iti kasangay ti anak yaw iti bunyag. Anya, iso ti aggastos iti kasangay ni Travis. Way, nanak ka. Adday tamanan day ta adin di, agpasikat manen ngam sorry na lang siya sa anak ngagpaaba kanya. Anya, naimbag ka ni dindi tado ti kwartana. Kabailan na ti aggastos para iti anak yaw iti bunyag. Ay, awan bibiyang ko no ado ti kwartana. Nasken ngagpanunutakmat iti irigalok iti kasangay ni Travis. Apay nga manang ton niya. Awan mo ti makitak aletsyon iti listaan ti makmakan nga inlistam. Dindi. Nanginamot ngamin ti letsyon. Anya kalakit din ayamanang. Maminsan laang mat iti makatawan nga ag-birthday ni Travis. Sa maysa, ado mo ti putahe nga inlistak. Inayin mo latan ti lechon, manang. Mano ti kayat yo? Dua ka di? Ha? Umanayon ti maysa. Ala,
Isurat mo nga rudan. Taisun to ti ipakitak iti na kontak mi. Agyaman naklaunay ha. Awan ti anyaman na manang. Uwan gayam. Sa dinong ti ayan ni Travis. Adda iti unag. Madama nga aramiden na ti homework na. Mabalin ka di ang makasarita, manang? Uwan awan parikot iti dayta. Kumusta ka, Travis? Nasayat tamat ni nang dindi. Kat, kumusta ti panagadal mo? Siguro, aging ga ita, kat si katitapwan iti klase yo anya. Saanan ninang? Nalalay nga minto'y transfer nga iti siya. Kasta ka di? Yung po na ni Ninang Wila. Sa anak ka no mapukawan iti namnama. Ngamin, maggagutap. Mga nasyak tumanan ti agtap. Saan na bale? Nalaing ka mat. Say-saya atampay. Tapno agtapwan ka manan. Ay, undayam. Agyaman ak iti intid mapag-birthjack. Awan anyaman na, Travis. Makitam na ita. Kadagiti amin aninang mo, syakla ang tinakalagip nga aggastos para iti birthday. Pudno ka di tinangag ko, manang Tonya, ni dindi ti aggastos para iti birthday ni Travis. Uwan, pudno tinangag mo, ading wela. Nukas na, agpasikat mananday ta dindi. Adda ka di ibagpagam? Ah, awan, manang Tonya. Ay kat, umay kanto ijay balay, intun umay asabado Ay katun umayak tumanang. Mangtedak tumat iti regalo para iti anak ko iti bunyag. Adda man wano awan, umay kalata. Saan mo't amasapul nga adda ka na yung tiitid mo a regalo? Naimbag kinidindi taado ti kwarta na ading ko. Ay saan ama nang Tonya? Talaga akayat kumatimang tad iti regalo para iti anak ko iti bunyag. Saan ama balin asyakla ang tininang nga awan ti regalo na? Ala, si kangaro dan ti makaam mo. Anya ti sapsapulay, manakaw. Ay, jak moten makita ti titulo ti daga nga intedyo kanyak tatang. Ananuam ti titulo ti dagaaya. Basta, adda na patag apang usarak tatang. Pangusaram nga raw, di mo ibaga nga iso ti irigalo mo iti anak mo iti bunyag. Anya kalakit din aya tatang. Isaldak pa'y laang Anya, ay di ka man nagararamid anak ko. Ay na, ibagayo kit din no sa dino ti ayan daya at titulo. Tapno makagatangak mo't iti iregalok iti anak ko iti bunyag. Nasken ang inginaan mo't ati iregalok. Anyan tulaangan ti panunutan dagiti kakadwak aninang nukwa. Ay, mangrugi ka man na kunakaw. Tinawin lang nakasta. Kasla battle of the beast ni nang mutin na kanayon ti mapaspasama. Happy birthday, Travis! Oh, regalo para kan ka. Anya nga tilinaon da ito box ninang. Lukatam to inton madamdama. Sigurado ama gustam ti regalo para kan ka. Agyaman ak ninang. Awan anyaman na. Good morning, Travis. Adoy regalok para kan ka. Dakkel box ninang dindi. Anya nga tilinaon na dayta. Siyempre, luglugan nga adda remote na. Iso ti wishlist mo ita birthday, saan ka di? Ninang, agyaman ak Aywanam dayta ha? Ngamin, imported dayta. Branded, iso anangina. Talaga pasikat da ito adindi. Kunamlano asino mat. Kan, Jesus, grabe ti make-up na. Una yan. Adda ka matgayam, Mariwela. Wan, itay pay. Saan ka mat siguro abulsak tapno sa anak amakita.
Anya nga nanti kunam nga ibagam kanyak itay lakay. Itay pa'y amad madlaw ko. Akaslasaan nga okay ti do ako marita. Kasanumot ana ibagam dayta. Kita emit no kasano ti panagkit-kita da iti tunggal may sa bakay. Nay, agraman isem da. Madlaw apeke. Anya kalakit din ay lakay. Awan mo ti madlaw ko. Saan mo lang siguro ang makit-kita? Ay ngam, padasem nga obserbaran ida. Nala, di mon ikan iti dakas aka ipapanan ti makit-kitam lakay. Ay hingam kita lang abakit. Ang mga noaddan to kidi aga apakadakwada. Sapay ado ti bisita tayo. Travis, agpicture taman mat? Mabalin mo't ninang. Mabalin ka di apicturan na kami, Mariwela. Kasano kumakat agpapicturak kumamat iti anak ko iti bunyag, mare dindi. Anya nga tano, picturan na kami, pay nga umuna, Mare. Kalpasan na, da kayan tumat. To'y cellphone ko lang, ti usaran tayo. Gaputa clear, ti camera na. Kaslad na kayat mo asawa na, mare dindi. Awan mat, agpay sula ang clear ti camera ti cellphone ko. Di ka madanagan, taagarami dakto iti group chat tayo aninang na. Tapno ijay ton, isend kon to amin ti pictures tayo. Ay saan? Agpicture kami kini Travis dito'y cellphone ko. Uray kaskasano, clear mo ti camera ti cellphone ko. Si kalaang aya ti kabailan na ti gumatang iti cellphone clear ti camera na. Ay, gusto ninang dindi. Ninang wela, di ka agsubangan. Tapnawan ti riri. Kailangan cellphone ni nanang ti usaran tayo. Hoy, di naman kusi-kusilapan akasta, wela. Katno si katim mo na. Na, apay, di mo ka di pa'y maakseptar. Akada tayo aninang ni Travis, kat siya ti pinaka-the best. Pinaka-the best mo't asasawam. Put na mata, tunggal kasangay na. Siya ti dakkel ti magastos na. Siya matlaang ti the best ti regalo na. Imported, saan ang nagapulaang di ta igid-igid. Ha? Nagsasao ka mo't si kadindi. Pagnamat! Ha? Papansin ka mata niya. No sa anak laang amabain kinimanang tonya, impungot kan itaypay. Anya ti kunam ha? Siya ti ipungot mo? Ha? Nay. Anya ti mapaspasama kan aya. Si kamot gaya manong George. Ay, ko awan. Adala nga min ti... Adala ang tinapatag apag sarsaritaan mi. Sigurado kayo? Ay, awan. Di na kang pakadanagan, manong George. Kumusta nga tinapa birthday, anak ka? Ay natatang, mabwisitak iti dayjay adindi. Anya tinapasamak aya. Ha? Pasikat na unay. Agasan nyo ngay dayta. Mapanakit din ibagbaga nga iso ti the best ninang. Anya kalaki din ay anak ka. Day talang gayam. Anya nga rod ti kayat na asawan tatang. Iso laang ti best ninang. Iso ti kalaingan. Iso ti kapipintasan aninang. Iso la aminan. Ay, unay kayo mitin anak ka. Kasano ngay numasuron ni Travis no kasta nga agaapa kayo aninang. Hay, talaga apimudo tak namin tatang. Ayawan Kasta ki den ti suro yaw iti anak yo iti bunyag. Di kay ka di mabaeng. Naimpaglagan, tanasalaw ka dito'y dalan ng wela. Asino di agsasaom? Binagdakak samot. Talaga ano tangsit kamot anya? Di mo maklon, asyak ti the best ninang anya. Ay, nagmadipay ti rumrumar itingiwat na. Asino man nga tadaytan? Hoy! Di nakman taltalikodan no kasta ka sarsarita ka? Anay ko! Ibatam ti buok ko dindi! Ala ipungot na! Saan ka di nga isuti na ibagam iti kasangay ni Travis?
Naawan laang ni Manong George, idi? Ibatam ti buok ko kunakmat. Turang maysa! Ay, dinde. Wala. Anya ti mapaspasamak ditoy. Anay ko kunak lang arudan. Ti kunam kadi sa anak abumalas. Daytoy ti parakan ka. Anay ko, hanggang kayon. Saan na lasaya ti kastangar aramidin nyo? Dinde, wala. Kasanumat ngamin manang to niya. Makapasurun daytoy adindi. Pasikat launay. Agasem ngay tamapan na ibagbaga nga isukano ti best ninang. Katpot nomat Apay, si kalaang ka di tinginginaan ti itid na arigalo kini Travis. Oray siyak mata. Ala, agsardeng kayon adwa. Kasta ka di ti isuroyo kini Travis. Kasta ka di ti ninang. Sikaman laang ti damagan mi. Manang Tonya, kada kami adwa. Asino ti pinaka-the best ninang? Asino ti napinpintas? Automatic daytan dindi. Siyak daytan. Ay ala huston, agpapada kayo laang aninang. The best kayo amin. Isu nga inala kayo aninang. Ngampang nga asiyo man, tadi kay aggaapa para laang iti dayta abanag. Ninang kayo, isu arumbeng laang nga agbalin kayo a modelo. Saan aday ta kompetensya ti pampanunutan nyo? Nalawag? One manang to niya. Maminsan pa'y nga agapa kayo. Ikatan kayon, kas ninang ti anak ko. Numapasamak dayta, di yun namnamaan, apalubusan kayo pa'y nga umay ijay balay. Bueno, papagayam, ditan tinagibusan ti may sama na napakasaritaan iti biyag, anay tampaw, dito'y drama tayaw, anyalaki din. Insura di Atara Maray, isagsagot ka na kayo, ti Danmarks YouTube channel. Agyaman kamay, itingkay, panang tarabay. Anyalaki din. Nabartak ka man ang tuyo? Anya ka mutan? Awanan ti aldaw asaan ka nabartak? Sika talaga bagat ar-arte lang iti biyag, di pa nagbartek no maminsan. Anya maminsan nga ibagbagam? Kurang laangan kat saan ka nga agawid dito'y balay. Ado ti oras mo kadagiti kainumam ganda kami a pamilyam. Nalipatam sa mutan a pamilyado ka? Adda putot mo, Tonyo. Saan ka barutap no agawid ka iti oras akayat mo? Nagadulagi, di manan nga. Imbagang-baga, tanya ka lagi tinaya. Sumardang ka man? Saan ak nga agsasaw akastoy? No saan akas ta ti aramidam? Salbag kakit de? Kasangsangpot yu pala ang tatang? Ngumrumur kayo manan? Tagtagalian ako. Adala pa panak. Ha? Di ka madanagan. Ta isang butan ka iti foods no agawid ak. Promise mo dayta tatang? Uwin, promise. Basta no makaraing ni nanang mau. Ibagang nga adda na patagan na panak ha. Uwan tatang. Agtungpal ka iti bilin ko. Tapno igatangan ka iti foods mo. Kin ay-ayan mo. Uwan tatang. Ne, nakaturog aklaan. Itabo mangunak. Awan manan ni tatang mo. Adda ka no napatag-anapanan na. Nanang. Ha? Di na ka di imbagano sa dino. Saan mat nanang? Basta imbagana. Nga adda pa panan na. Sigurado. Anabartok tumananday dyan no sumangpot. Ay na.
Makapaungot at talaga dayjay nga amam. Awanan di maararamidan na itibiyag na. No saan lang aday tagbarbartak. Wanya rod nanang. Ungtan nyo kuma. Tapno saanan nga uming-inom. Ay na, uray siguro manunga unget. Na itulangin ni tatang mo ti kinamanginom na. Nabaltik na yan. Nag-aawid na kan. Agawit kan tata. Wala. Na mga no sa pulon nak nagiti apaw. Nay kan tata, damdama pa. At apay ti arakasan tayo na ibos. Ibusan tayo pa ya. Sakbay tayo agsisinang agawit. Unay kan tata. Damdama pa. At apay ti arakasan tayo na ibos. Ibusin tayo pa ya. Sakbay tayo agsisinang agawit. Una nga lang tata. Di kayo matanagan. Tayo tulad kayo aging gaya balayo. Alang araw, inuman tayo, dahil tanabati nga arak. Nasaan nyo kayat nga umunaak, kagawin. Wan tata. Malachi. Anya, saan ang agawid nito niyaw idirabi ay? Saan nga rod nanang? Diyak mo, no sa dino manen ati nagturturugan na. Anya, May narinig ako Anya man ang Mila. Sana nagawid ni manong ko aton nyo idirabi Saan nga rod? Diyak mo, no sa dino tinapnapanan na. Anya? Ati ako nan bayi na mamartag. Ay sigurado manang. Dadino manan kanla kay Roger ti kaduana. Ha? Paimanday ja akapsat ko. Mala, di ka matanagan manang. Siyak ti makamukan ko na. Pagsasawak man. Nasaya at naranaan ka manong. Imay ni manang ijibalay di karman. Imbaga nasaan ka kano anagawi di dirabi Anya? Katuan. Wano, paawid ka pailaan. Ay, ko. Ayun ading ko. Ay namanong aya. No bilang ta siya ti asawam, ay Diyos ko. Pagtalawon kan. Saan ka na baro? Tapno agawid ka iti anyaman nga oras sa kayat mo. Ay, si kakit di madating ka. Italaang mata na panak nakiinom. Anya? Ay na. Saan ka makininangaw Uray kamsat ka. Saan ko akanunungan day tangar aramidam. Agbain ka kumamit iti asawam Di ka katagyaman. Tauray ka sa tiugalim. Katman ano san nakalata ni manang Mila. Ala, ustaun. Anya, kalaki din aya. Mapankan no sa dino ti papanam. Taagawid akmatag. ay, nasaya at tabi nagbaga am Jacobsat mo. Ay, wananang. Ayaman Dahil kami kalsada nagrana. Tano saan? Ay, ang mga no kinitusak daya lalaki. Ha? Imbes na mapanagtrabaho, dahil tamot mapanagbarbatag kararamidan na. Ay, Umay tulad dito'y balay, ituloy ko manan nga ungtan, ati na pa yan, dagiti babaro, na imbagpay dagiti agtutubo alalaki dito'y lugar tayo, amo dati agawid, ngam ni Manong Tonyo, saan? ala, baga am tumanon anak ko. Ngam saan mo kumaunay apagsasawan? Narigat mo. Ay, saan? Di ko makonsintiyan dahil lalaki. Kasaan na saya at aramidan na. No, agsakitin na kam na kanyak, was mi pakye. Oh, nagawid ka? Kung naklaki
Bakit din no adan sa baling aw-awidam? Ah, Kat, alaangon amin akawas mo, tamapan kalaangan iti kayat mo apapanan. Ngam ti kasta, nga agawid ka no kayat mo, saan no saan? anya ka din day tang ipagbagam. Ay, bakit? Anya ka din day nga ibagbagam nga? Apay tanga ka? Agungotak ay akastoy no saan akasta ti aramidam salbag kakit de? Nagawid ka pa ilaang? Di ka pa ilaagyan mo sa dino ti pag-iinuman nyo. Addan tulaan na yun ah? Ha? Makaamo ka iti biyag mo? Ay, sus, among bakit? Mahirap mamatay ang masamang damo. Anya? Alaos ton ti ungit. Bakit? Mangisagana ka man kididi ka nag? Mabisina kay. Ay naglaing kan! Ayabam dagijay sanger akakadwam, ta iso ti ibaon mong aggaw iti kanam. Nabartag tayo na. Naggana sa nabiyag baray. Ay, wala pare. Nagganas talaga. Sino bang nagsabing mahirap ang buhay? Siyat puno pare. Ano ba tiara kay unag? Nakakaraton ko naman. Kasta ka tayo pare. Gatuin pare. Isong uminom tayo uminom. Sumardeng tayon doon na naibusan. Ay, kasano na pare. Gagon mag-aawid no, kasta. Ay, sana parikot na ita, pare. Anya, kalaki din na yan. Di ka matanagan. Saan matlang ang nakadigos na ibagan mo? Isong ayos lang. Nung bigat ton, di ba nag-aawid mo? Ang mga kamatanda ka dagiti babaklay di kalsada ipilit mo tinagawid. Kaya ni, rabin pare. Anya, kano lang itinasabat ko nga inungtak? Sa ita, saan man na nagawin? Saan nga rod? Jak mo, no sa dino man ang tinapananda. Ngam amok, adagidjay manen kainuman na ti kakadwana. Ay, una yung daya lalaki. Payman, talaga pagpungpong tutanak na ijay. Ha? Ay, bayamanang. Siyak ti baka mo iti kapsat ko. No kasapulan ako tarak tapno agnakam, aramida. Ang nilakit din na ya. Malpas man natitawan nga awan lata ti nagbalbaliwan na. Wan nga rod, sigod amang martak. Ngam nakarkaramot manen ita, anaam-am mo na dayjay alakay. Ay, inton ko an oray dayjay alakay, ikugtar ko. Sana siyak ti padpadasan da. Tano siyak ti agungat, awan pipilyak. Lakay man wen no sino dita. Lugubak ko na kat. Ay na. Una yung di kastoy abiyag. Naira na pailaang mat nga. Itapas ko ti panaguyag ko. Ay kat, anya tinam na maam ngay. Kurang laang daytay ti arak. Unay kamatan bakit? Kasta mo nang di magbagam. Katpud no mo ti bagbagak, saan aya? No anya ka no tinakaalam iti uyak mo, isumot laang ti agas na. Anya. Iso nga anya pa laang ti aramidam. Ingkan, ijayan dagiti babarkadam. Sigurado, nga arak laang ti makaagas iti dayta. Ay, sumardang ka man si Camila. Nagatungay bagbagam dita. Nasakit lang arudan ti ulog. Kasta pa iti bagbagam. Di naklang arudan mayalaan iti agas. Anya, agurigor ni pare Tonyo. Kunam tata. Uwin ka daw. Iso, matinak ko na ni bakit na itay na sabat ka. Ay, mahinang nilalang. Anya nga tati makagapaw, tagurigor.
Diyay nga ta panagin inom na. Ay kat mabalin siguro Ay awanan ano kas diyay naging gainton baro atawain. Saan na makataga iti color nga ara. Ay kat awanin na nga talaga. Sayang Mike. Ngamin posiblay no itulok ni pare Tonyo asan nga umimbag. Oh, dahil diyay pa iti kunam tata. Agbibisin iti arak. Ayun na. Nakunampay. Iso ang masigurada ok tata. Umay ito nga umay da diyay. Ay, si kamat kaya man ang Mila. Sa dino ti papanam, nagsapa kamatan. Ay na, mapanak man iji Teresena, ipag. Gumatangak iti agas ni Tonyo. Ha? Agas? Apay, agan ano ni manong ko? Kat no, iti na minsan pa'y ngal daw nga aggurigor. Isu nga dalaang iji balay agmalmalam anak kaida. Kasta kayam. Idi damo, aguyak laeng. Ngam kalpasan ti manungal daw. Ay, kasta unay mo tanapudot ti bagina. Awan lat dadanaga kiti kasken kuan ama martek. Ialalaan pa'y lang iti agas. Ay saanan manang, ay na, makaamo matan iti biyag na. Ha? Bay amon manang. Urayan naklangan ninton malam. Kalpasan ti trabaho, umayak to ijay. Urayan na. Agyaman ka ura imbaga ni bakla saan ka nga igatangan iti agas mo na panaklat tagimmatang. Unay mo tanda di akapsat ko. Siyempre uray asino mat makaungot iti kasta nga ugalim. Sa dino ita ti ayandag iti kainumam. Ayabam ida, ta iso ti mga sikasukon ka. Bakit? Pangasim ka di Nagmadilang nga ro din ti marikriknak. Ngam kasta pa'y lang matibagbagam. Nagmadilang nga ro din ti marikriknak. Ngam kasta pa'y lang ti bagbagam mat. Anya ka matan bakit? Ay, dinak dilaw-dilaw na kasta to nyo. Pudno ti ibagbagak. Ay kan, mabisinak pa'y din. At akati inlutom amakan bakit? Ay awan, uray saan kan amang mangan. Uray adain lutok amakan. Para lang kada kami iti anak ta. Tumaran day ta agas mo. Nga uray awan karga day ta tiyan mo. Marwam ka. Bakit? Inkasarakan dagijay ka inumam. Isu ti pagdawatam iti kanam ita masakit ka. Nay, kasangsangpet mo pa'y laeng anak ko. Ang papanamanan. Ay, mapanak iti balay damanong Tonyo nanang. Anyat aramidam ijay. Ay kat sarong karak aja mamartak ka anak yon nanang. Naimbag ta nasabat ko ni Manang Mila itay bigat. Iso anaamuak akas taon ay tigurigor ni Manong Tonyo. Anya? Abag iso, nalabsak mat itay dadino kan dagiti kainuman na ijay tersena ni Baget Donna. Barang nakaturog daya lalaki. Ibagkat ko ipan ko ijayan dagiti mamartak abarkada na. Kakitaak man, no maagasan da. Anya? Italaang nga imay kayo dito balay, tita. Wan, namuak nga men nga gurigor ni datang mo. Ayawan, tita. Adda ni tatang ijisilid na. Nagmayat titurog na. Kasta kadi, nasayat no kasta. Riingag ka di, tita? Ay, saan anak ko? Bayam amaturog ni tatang mo, tada pangipanaken ko na. Ha? Wan, aguli makalang Be quiet. Sigurado ka kadi? Aka ba ulam nga ibagkat ni Tonyo? Ipag? Ay kabala ka. Ala, ikatagpay lang ti kinabaklat. Agpakalalaki akpay lang ita.
Anya? Imposible adyak kabalan nga ibagkat ni manong ko. Ket no nakakot-kotong, gapo iti ka iinom na. Ala ibagkat mo nga roden, kabayatan anagmayat titurog na. Masiguradok, asaan ang makariing dayta? Gaputa saan ang nakaturog idirabi gapo iti uyok na. Kasta ka di? Ala, agulim kayo nga rod, ta ibagkat kon. Ha? Apay nga yung bagkat mo matan ni manong mo dito pag-iinuman may. Siga, bakla. Iniyag ko dito ay tamok at dito di pakaagasan ti gurigor na. Abay nga. At data dito'y ating ka. Aday ta. Nakapuot ka madgaya man manong Tonyo. Kanya may lang tararamidam, ay kat uminom kan dagito iti makagas kan kasa na ya. Anya kamunta natin ka. Jack, matlakit din. Napuutan nga. Iniyag na dito eh. Bumangon ka din pare. Uminom tayo magpaiso. Ay na pare. Pasensya kay ko man. Jack ba yung makainom ita? Mga ano? Adada, kumaro ti gurigor ko. Adula amin nga mom, kumaro ti gurigor ko nga. Uminom ka kit diya, oray awan pa yan binaswan, iti kasta, maminsan amay kat na ita gurigor mo. Isuwagas na to, Joe. Ay, nyakamat natin ka. Imbes nga ija hospital, di pangipanam kanyak. Saan mat? Tadi ito'y pailang mat pag-inuman. Kati sumat. Isumat na ito iti makaagas kan kasana ya. Hospital nga ibagbagam. Dito ikan nga umyan. Uray saan kan nga gaw awit ija barayo. Total, awan matla ang serdim. Anya? Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti may sapay ang pakasaritaan iti biyag, dito'y drama tayo, Anya Laki din. Insurat ni Herculasa Duna. Isagsagot ka na kayo ti Danmar's YouTube channel. At yaman kami, itingkay Panang Tarabay. Anya Laki din. Ay na, kunaklaki din no asino ti masabat ko. Si kamat gayam ami. Naimbang tanalagip mo pati si Marungkar dito'y lugar tayo. Ha? Kunaklakit din no ijay kan syudad. Kunak ano nalipata mo ti umay dito'y. Sika talaga. Ay, kasla pasig agkakaimas ti foods mo Limok magka Iso adandani di ka na ilasin. Wen nga rod, uray anya ti aramidak nga ag-diet. Awan lata. Ay, sana bali at maibagay kan ka, girl. Ang awan nakmanan, sika talaga. Ayun gayam, umay ka ijay balay no adawayam. Adated ko kan ka. Imbagla a remembrance mo kanya. Ay na, dagita ti pagalistuak. Umayak inton malam. Umayak nga umay. Ado talaga ti mangibagbaga alimok mga kapong. Kat podno, mate. Mayos lang, ta may bagay mo't king kaday talok magmawa po. Sa bagay matkit di Nasabat ko ngamin itay ni bakla. Isumit ti ibagbaga na. Amo matanda jay. Madlaw na amin, tinakadkadlaw. Naimbagpay kwa na ta sexy latta apong. Ay na po, di ka kadi umapapal. Uray na lukmag ka, may bagay magking ka kung naktumay. No kaya't mo nga agsobli ti sigod na pamagay, ag-exercise ka Wento apong. Kasadot mo mangamin ti binigat na mapanagjagay. Sakit na usem ka iti sweet foods. Ay lumukmag ka talaga, aapok. Ag-exercise sakto apong. No makasubli ak ijay syudad.
Oy, Mare, adda ibaga. Anya day tamare. Simang patmat gayam di agbibisin nga apo ko nila kay Duro. Ni Ami. Ha? Kasta? Wen, napalabas ko idi kalman. Kasta unay alukmeg na. Iso nga amok ang masikog. Anya? Wen, Mare, masiguradok ang masikog dayjay. Limukmeg. Sarampiting at talaga dayjay nga apo ko nila kay Duro. Isulaang dayjay ti aramiden na ijay syudad, ti agsaysayot. Anya? Uray kita Mare, masiguradok anasikugan laang dayjay. Amok nga awan ama jay sikug na. Kasanumat ana ibaga day tamare. Ay na, amok Mare, syakpay ti ko na. Apay, dinamag mo amis mo di tao no masikog. Takas-takit din ti ibagbagam. Ay nalakay, uray saan ko adinamag. Amok, sabali nga min tilukmeg na itinakita. Iso nga amok ang masikog. Anya? Ay unay kan bakit? Managipapan ka talaga. Di ka kadi mabuteng amang ibagbagay ti kasta, ha? Kadi mo pa'y matamo no puno day nga atat mo. Ay na amok ti bagbagak lakay. Masiguradok ang masikog dayjay. Ken maysa, idi pay laeng saan anapan ijay syudad, sarampitingan dito'y lugar tayo, pasig alalaki ti barkada na. Anya? O, anya nga ita, ha, masikog laka nga rod anagawi. Ay, salbag ti amin na salbag. Managipapan at talaga da dya, Lourdes. Wan nga rod. Gapula ang tanakita na alimok magjay tao. Ibaga nakit din amasikog ka no. Ay Oo na! na yan. Diyos ko, syaklat nang ibagaan na, dinurab kun aji sub-sub na, marwam. Ha? Awan lang ka di na madmadlaw. Malagip ko manen, idi nakita na ang nagkuyog dama ng laniken ni Manong Roger. Ay na, ibaga naki din ang naggapuda iji hotel. Ha? Nagmayata para manan iti durab tap nagnakam. Sana na sayada diyang araramiden na. Awanan bain da diya babae. Ay na. Ibagamtukan ko na. Naimbagkan ka, takabaalam apagsasawan. Ngam no siya, saan? Oy, Mare, addamanin ibagakken ka. Oh, anya man day tamare. Kasla inaldaw nga da imaritis mo ah. Amom ngay, kanayon meten amarabyan ni Lusing. Ken amom kadi, kanayon ajay tricycle ni Bernard ti paglugluganan na tunggal agawid iti malem. Anya? Panagkunak, adda nagkinaawatan dagijay adunga. Ay, anya ka din day tang ibagbagang mare. Masiguradok day tamare. Agasam, numakitak ni Lusing, ijay pa'y likod ni Bernard ti pagtugawan na, ha? Kat amangan mat no isulaang ti bakanti atugaw. Isu nga isum di nagtugawan na. Oho, imposible, Mare. Awan to pa'y tinakatugaw ijay unag ti tricycle, idi napalabas ko ida. Anya? Ay na, awan ti limod asaan amaamuan. Iso nga oray puutem. Umalingasaw to ti bangsit dayjay alusing. Puutem, Mare. Abay, nakitam aya? Napanagnagam nga da relasyon da? Takasta ti ibagam? Ay nalakay, sa anak amaag, tapno saan ko nga ammo dagita bambanag. Anya? Oray puutem, agwaras to dito'y lugar tayo, nga da relasyon da Bernard kan Lusing. Ay sus, sumardang ka man, Lourdes. Ang mga no adda makangag iti day nga ibagbagam, narigatan. Ay, awan bibiyang ko, no adda makangag. Total, agpay sumot. Sus, apo aya. Anya laki din day ta apanagniw-ngiwat mo. Di ta ka man laangan. Ay,
awan at talaga ti palabsan da dya, Lourdes. Amin na makita na, adang may bagana. Wan nga rot, manangipapan at talaga. Sapay la kuma, ta makasarak to iti mang durab iti ngiwad na. Ay sapay la kumaa, barang no iso ti pagnakman na. Amin moten, basta dala makita na anagkuyog, wano nagkalugan, ay na, ibaganan nga da relasyon da. Anya laki di daytan? Kan saan la aday ta? Amin ang makita na alimokmag, ibaganan ang masikog. Wen nga rod, ay, ibagaktuman gayam ka ni Ami, di impagana. Ubing pa'y ni Ami, ngam amok, akabala na dayjay aduraban. Ay, palaban dayjay? Anya? Ay, agar-aramid ka man. Inton kwan, agpinungot da. O di very good. Makabuya ta iti live aranget. Buyaan taman, no asino ti mga bakadakwada? Diyos miyong pakawanam, jak lakid tim pagarop akas tagayam ti ibagbaga day ja Lourdes itilikili ko da. Oo kaya. Lourdes ko na kun Tutal, nagalas matlaang ti ugali na. Ay girl, namasabat mo, durabemon, amo kakabailam. Wala, siyak pa'y ti kunam, ipungot ko. Sako duraben jay sub-sub na, tapno agnakam tawanan bain. Gapulang talimok magak. Ibaga na ama si Kugak anagawin. Managipapan nga ron, amin ang makita na ket adda kayat na asawan para kan kuada. Di na pala ibaga no apat isapsapulan na. Jak urayan ang masabat ko. Inakit din danunan ijay balay daa. Uray adda nila kay na. Anya ko ma. Ha? Pagtimugag kat idang agasawa Uray day jay amando. Di naman lamabagbagaan di managipapan nga asawa na. Ha? Makaramanda talaga kanya. Anya? Ay, oo na yun na yan, Lourdes. Sana mabuti nga istorya iti sana punaw. Wan nga rod apong. Idi na minsan anasabat ko. Inisamak pa'y mat. Ngamjak amo akas tagayam ti bagbaga na kanyak. Ay, oo na yan ni Lourdes. Napagla na talaga chismosa. Basta da makita na, adda nga adda ti bagana. Payman, ikakman iti pagnakman day ja abaket. Tila ibagbaga na. Tikaskan kwa na ti agsakit. No saan ang makaala iti ichismis na iti saan apod no. Ken no saan ang makadadaal iti pada na at tao. Adahon tinagar-aramidan na iti kasta. Mabutang laang nagiti tao amang tungpakin kwa na. Anya? Nasingpang nga manilakay na. Managtulong. Iso amabayin mo dagiti tao Ay saan? Numabainda. Siyak saan? Narespeto akmat kat apong nang runa no inaunang siyak. Ngam no kasta mapanak imarmarites ama sikugak kano. Kenjak amo kano no asino ti ama ti sikug ko. Gapo iti kinasarampiting ko. Ay na, mapling at talaga tilapayag ko. Agsagana day jay Lourdes. Ti awanan bain a babae. Salbag kiti. Ay, nagsakitan day ti rupak. Ne. Apay, ano day tarupan bakay? Kasla tinong pata kamay. Amom lang arudan, makitkitam lang arudan day ti rupak. Anasugat iti kuko day di alureng sa ludsudang pailang. Awanan bain day di a babae. Ay na Lourdes. No addaman ti awanan bain kada kayo. Sika Basol mo no apay atinong pana ka. Ibagbagam nga da relasyon dakin ni Bernard, adi mo mat napanagnagan. Anya? Day ti maganab ti managipapan akasken ka. Nalabas nga min day nga ugalim. Uray saan mo anapanagnagan, ibagbagamon ka dagiti tattao.
Siyempre, makaungat at talaga jay tao, amapan mo is istoryaan iti saan apod no. Anya, kayat mo asawan, dayjay pa'y alusing ti kanunungam. Siguro, uray si ka, ag gusto ka matkankwanan niya. Anya, Jesus, salpag ka kidi. Di nakman pagpungtutan, Lourdes. Ang mga numatong pakamay. Manayunan day ta sugat tarupam. Ni, apay ngay day tarumpang mare. Kasla lagnaan mo ti biruro ko. Si kakit di mat mare. Makitkitam lang arudan asugat-sugat, kastapay laang matibagam. Apay, asino tinangtong pakan ka? Kasla saan laang atong pa? Kasla karamot pa eh. Dayjay alusing, nagrana kami idi namin san ijay tersena ni Bakit Maria. Idi kwan, tinungpanak matlatan. Anya? Awanan ba inday ja babae? Addan to aldaw na dayjay, ha? Ay na mare, basol mo mat ngamin, no apay nga inaramid na kan ka ti kasta. Apay ngamin anapan mo in marmarites nga ada relasyon da kini Bernard. Asaan mat apod no? Ha? Imbes a makapungtot ka kan kwa na, amirisam kit diyan na imbag. Basol mo mare. Isung agbalbaliw ka kuman. Iti kasta, saanan ang maulit day tapanang tungpadakan ka. Oh, si Kamat Gayam, Ami. Wan, siyak nga rod. Day tati maganab mo at chismosa. Awan babain mo. Apay ngay at panak matlatan. Di ka man aging diding awan amom. No ti amom, kat saan adumandanon kanyak ti bagbagam ama si Kuga. Nagbidot ka. Anya? Sana ang atong pati maramanam kanyak. Ipungot ka pa Anay ko, huston ami pangasim, husto ko mamatan, nagsakitan ti rupa kantoy ulo. Awan ti bibiyang ko. Maruwam ka bakbakitan at chismosa. Apay, napanaknakam ama si Kuga. Ibagbagampay kadagiti ka aruba, ajak amo no asino ti ama ti si Kugo. Ha? Naglaing kang agaramid iti istoryam, nga uray saan matapod no? Na ito lang munday tanga ugalim, sipod pay, si kantin numero 1 at chismosa dito lugar tayo. Ami. Maminsan pa'y nga damaamuak nga istorya ang may papankanyak. Ha? Daitak day tangiwat mo. Anya? No day ta oras mo amapan agmarmarites iti saan apod no, ket nagtrabaho ka. O, di adda ko matangdan mo, salbag ka bakbakatan. Wow! Hanya laki din day arupa. Kas larupa titigil eh. Anya? Kas kalatay kontrabida iti horror apabuya. Dinakman ang angawon akas tamando. Ang mga nusika ti pangipapasak iti pungtot ko. Ani? Addan to aldaw dagiti atat tao. Ha? Isagana ak ti panang tungpatungpakmat kadakwada. Sus! Sikapay ti addaganas na amang ibagay ti kasta, idinto ta sikamet ti aking basol. Anya? Dayta ti maganap mo, managipapan ka ngamin. Anya nga ita? Nakakaasi dayta rupam, gapo iti panang tungpadaken ka. Agasam, kaano lang iti tinungpa na ka ni Lusing, sa ita, ni Ami mat. Ay sos, ang mga no adapay ti mang tungpaken ka inton bigat. Anya? Bakit? Dayto iti makunak. Saan ka atinong pangauray na galas ti ugalim? Ngem sa bali a tao tinangtong paken ka.
Ngam bakit? Dahil iti maibagakan kanya. Saan pa'y anala daw ti amin, tapno agbalbaliw ka, Lourdes! Anya nga tinapasamak iti rupam, Lords. Apay nga akastamutan, kasla nagnaantigas. Anya, Siguro, tinungpa na ka ni Ami anya. dinak man ang angawon akasta si kabakla. Amangan no si kati pangipapasak iti pungtot ko. Anya? Siya ti pang ipapasam iti pungtot mo kunam? Dinak pagsasawan iti kasta, taamangan no si kati matungpak. No di mo kaya't amanayunan day tasugat ti rupam, agulimag ka. Tudtud lang arudan ti tungpa day tarupam, naglastog kang agsasao, no di ka katsalbang. Anya, Agbalbaliw kan, no di mo kaya't asabalin tumanan at tao ti mang tungpakan ka. Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti maysapay a pakasaritaan iti biag, dito'y drama tayaw, Anya Laki din. Insurat ni Herculasa Duna. Isagsagot ka na kayo ti Danmarks YouTube channel. At yaman kami, itingkay Panang Tarabay.